Hello, gole paite zo se Sunday special episode somla thumna chan ve kid dingin kahin lem che uve video dang sangin Sunday special episode he ave a hlom zin a hi wang ka ki pa na khat chu ave zo sen lunglut te ni ve vin ikipa che jiwin hi je hen kanga nom pon ka ki pa hle jing zin hi tuni ai bol ki diu hi a title layong mutawin natin amasa ibol football Pathen ho Pathen Ngailu dano second part hiding a hi video hin pat masang wagaga sei nom chu hiche video zo se hi information ho he internet source a kuna kilado ongen hin keima chang het na kon wang hi poi ama sa pena iga sei diu hi le Ederson Moraes sakiti ama hi Brazilian professional football player khada hi chuteng la ama hi goalkeeper in na pangzin hi 2017 le 2018 season Ederson hen English club Manchester City ho ana join hi hichi a chu ama hi most expensive goalkeeper ana tiu hi aman tampen aman phapen goalkeeper dinga ana pu hi ama hin apathian za chat pilu helin a op a vakhulim len ta khat ana ki semen chuting le I belong to Jesus tattoo in an kita ni monkey tail dingen anina hi kille par Mertesacker kiti ama hi German football coach khat ahin chuting le football player lui khatong ana hi tu peda ama team pan na chu hi le Arsenal FC ahin chuting le under 23 and academy a hi ama hi manager khatong a hi ama hi football Pathen hi to kitrona Germany gama Wilhelm 7 kiti muna kho evangelical youth and child hospice chapang panpi ngai chaho athide dia damwa panpi ho kho hichive kol ho le kho ama hi ambassador ana panga hi tu pera michingin thil apepa a het do ateng le apepa ki pa na ding lampi a hol ki ji ne hi athumna iga sei ki duile David LUIZ MORIERA MARINHO kiti ho opan teng lewang Brazil mi hi ti het dizing ama hi Brazilian professional football player khadan hin ama hi Flamengo kiti a khona ki team ji hi ama hi 22 April 1987 na chu Brazil gama ana pinga hi aman interview khada hin thilzo se Pathen na hi ana tin hi chuteng le ma hin chapang le khabu khat ta san le football kiti thudola defending the line kiti le khabu ho ana sunin hi Chelsea ten Champion League ahung hat wachun feel pa ma ana hlai len asang khola ki suna chu hi le deus e feel kiti ana ki sunin hi hi chu ei pa wa ile do a hi le Pathen akita azinge tina ana hi Alina chu hi le Joel Edward Philip Ward kiti pa hi ama hi English professional footballer khada hi English professional English iti teng le England mi British mi ti na hi steng ama hi defender ho ana pangziin Premier League club Crystal Palace kiti a ho ana pangzi hi ama hi kichep masang si le adil su in town amangzi akiti chuteng la veilam khutlang a khun hitin thu ana kisune ativin hi midin amu kha lo nakhangin aza kha lo lungelin agel pha lo Pathen angai lu hodin Pathenin thilgut san akoizi ti thucheng akisunin hi ei pawa hi seitin la sawanga hi English a chu chomcha bu hi thovin hi ama hi fit and football kiti charity fund pela ayong kho active member loita khadane hi angana hi a hele RAHEEM Sterling kiti RAHEEM hi ti teng le mizo sin muslim hidin inaging chajiwin kenong muslim hinte tia research ga abola ga khol na chun ama hi Christian hinai RAHEEM hi English professional football player khadainin winger le midfielder ho ana hlai ji hi ama hi Premier League club Manchester City and the England national team a hi ana pangji hi Jamaica apeng ana hin kumnga hi a chu England a hung chawlut wa hi ama yong hi Pathen mi ta hidin ka ging moi na hi aje chu Twitter thema kho koi machan Pathen thu them amo sei lo hin ama yong hin
pathian thu ana seizin hi ana sei kha chu hi ale ama ta sanin kiti thu chengong ho an ha seizin hi RAHEEM hin interview abol na awachun match masang se le ataw ji thu jong hi ana sei po in hi agup na hi le WILLIAN BORGES da SILVA kitipa hi ama hi WILLIAN kitin ana ki he Brazilian football player khat ana hin tuteng la ama ki chep na hi le Sports Club Corinthians Paulista kiti ama hin akichepa goal khum se le wanchung lang ako ji in adil su in chuteng la pathin athangwa ji in hi anu athi a hlamon na thu se je chun tahin an se ken pathin Jesus Christ a konin ki thopi na sata kamui anati asagi na hi le Victor MUGUBI WANYAMA kitipa hi ama hi Kenya professional football player khadana hin chuteng le ama he defensive midfielder an ne yo hi tua ama panna hi a hi le FC Montreal le Kenya national football team a khu midfielder an pangji hi ama thu an ki het dana chun match akichep masang se le Bible chang khat chang ni be anasim te jin ativin hi CNN Sports interview abol na chun aman hi tahin na seye phat khat teng le kalunggel ka ngai to na go hi talovin ka ta sa jeng jong hi ei cover su jeng ji en tin pathian thlagau chun an ti hi agiat na hi a hele Daniel Andres Turit sakiti ama hi English professional football player khada hin stainless striker ana hlai ji hi tua ama team pan chu hi a le Part Glory FC akiti Daniel hi Birmingham UK ana pinga hi ama hin goal ana khum ting le wanchung lang ana vezi in pathin koma ki pa thu ana seiji in hi aki het danin ama hin Twitter ho azong pathin ana choi sangji hle jingi akiti 2014 a World Cup a Italy le England in ana pe a score a ball wa akiba wachun TV camera kiche ta in wanchung lang ako a Jesu nang ka Ngailu hepa nang ka choi ani ati chu camera an kiche tin an ki moi pathin nei ten hat na pepa chi na pepa thip na pepa hi agial do jivin hoilai mun hiong le ana thangwa jivin hi akona iga seidiu chu hi le Winnie Mark ROONEY akiti ROONEY anakiti zin ma he amin nong athang hle jingin heyong itam diu ta sanemen hi ama anapan zin ho chu hi le Derby County Football Club akitin number 32 na kya ji hin forward ana hlai ji hi chuting le Manchester United FC a na pangji in forward ana hlai ji hi tukuma hi ama hi retired hi atai ama thu anaki het na chon ama hi top scorer na hi jingin cha hin ne ya kun chun Catholic ta san hi ki che ta in ana zui tan hlang phong ta in zong pathin ata san na thu hi ana seiji in ativin hi gol hin khumting le van langa khut asang ji in chung langa pathin athangwa na aga apizin hi asom na azona pena iga seidiu chu hi le kaka tia in a het ju Brazilian footballer po amin hling hi a hi a hele RICARDO IZECSON dos SANTOS LEITE akiti ama hi Brazil a dinga anaki chim ji hin sting le 2017 a chu a career retired na hi atai ama he ama thu hi social media ho a pathin thu tam ta ana sei do ana yong akimu na hi hichi he azona pena ka hin koi hin aban banin ga seiuite ama hin khatwei chu angong gu anaki su boen swimming pool la hichi en chom khat set ki chim thelowin anomen hichi ki su kha zowa ko na hi pathin ki het bep min an hi sa wanga chu aman an don but na chun a hi poi kanu le kapan Bible thu le pathin thu dol ta san na thu dol hin eina hil jingji thani kan yaulaya konin kenjong kan ki chin jingi an tin hi ama interview wa an do ki na wachun nanei na go ho atam tan namin jong achi tan ipidinga Jesu na deina laiham a hi lo le Jesu na deina laizam ana tivin ana dongven hil aman Jesu hi ka dei jingin ka ngai cha jinge Bible a thun ei hile
ama beza hi ken I macha ka ball thelo hi chi ka ta sanin ka he anati chuting le football ka kichep min them ei sa thei hi Pathen na ko na give phata khat hi Pathenin talent kichep theina ei pe hi ken ni si a ka khan to sa jing ding hi ati football ki chi min thang hola hin ka yong hi Pathen thu dol hin mi pi sei phat ana chang hle jing en hi aman ana seina without me you cannot do nothing ati hi ken kata sani enati hi thun ngei ta thunal ta hi t-shirt a Pathen thu ki sun ho te tu a ki tat ho hi cho footballer in aga bola min than pi jengu hi cho thu iga asewi ipidinga hidem tia ka ngai to tengle ama ho hin football ki chep na fila ko na kho Pathen thu in sei thelo hin asang khol khat lele aki awa Pathen thu khat aga asu jong kho mi asang en anvet jing hin hi chu Pathen thu atlang samnan ka gelin hi milim tamta hut asu thei ahilo thu ngei ta hut asu thei ahin la Pathen thu ga ki suda I belong to Jesus ham I love Jesus kiti ho thu ga sutwa mi pi mo thei dinga a op ola themba ahin ho to ji ho ngong chu Pathen a choi at nawin ka gelin hi nangman itin gelam olaki gel chu di na sam comment hin seitan Sunday special episode som la thum na chan chu hi chan chui tan tin muntina Sunday special episode na vezo se Pathen in phat theina bu taw han